Organizing Secretary of Federation of All School Teachers of Meghalaya, Sanborn Jungai, yesterday the 17th of March 2022 announced that the association will hold its general meeting on the 21st March 2022 to decide their course of action against the adamant attitude of the state government pertaining to their demands. Speaking to media persons, Jungai said that till date the state government has not materialized the demands pertaining to the increment of their salary and upgradation to deficit system. Kabadai kaseng gajong kinohikai school ad hoc kabadai kaseng nadu snem arhajar khat khandai nagabenta bandawa nagasorkar bangin upgrade yaki school ad hoc sya school deficit. Dekai kabangnya kedan menta sani bha kalong ba hau bena Januari baru apiatip igibras bangira pelong ya kajing yaki kabangira penbena nadu ka khatnyo tarik andrai ha ka pra tarik ka sarkar kalapha ya lawjong nong mikmat nila banong balong secretary jong ke education ban khat ban yakren but nong yalam jongi presiden kemut naga pentaki kam ki jongi but ha kan ni kajing yakren di nakaliang presiden ulah submit ila kajong ke memorandum ke proposal kepada jong ke fastom naga benta kijing dawa kijongi bat ndrai menta hadu arbanai nitip ba nakaliang jong ke sarkar kampsim lale ai tang kendiat ru alor ini kijing dawa kijongi lani tak bakin yakran para makiru komut kadang susah be hasui temenin gasni ngila pelong ya kata ke meeting ke bekerke jong ka CEC meeting ila banong bat hakate ka CEC meeting ila rai da kawai ka jingmut ba ngin pelong no ya ka general meeting hakani ka sniling kong ka banwan ka arkuway tarik hangni ha state central library hakapor khatway baje minstep kata kalong ka rai jong ka CEC na marba ngi sothu ba nakaliang jong ka CEC member hadin bangilayat ngi sothu bangilay kendo mau jungtut ubahe te kamut mentangi dan kamno ya gaji arab jogi no hikai bat ki balai kersan ngi nanduk ini kisnem ki baladat bat karai ke bangin sim kata kasni kalong be karai ke jogi no hikai ki babun te ka arpat kalong ni ba niwan hang ni bangin kerpat ya ki para no hikai ki jongi ki badai ki no hikai nadu ki no hikai school ad hoc ki badai jong ka lower primary ka upper primary ka secondary bat ki higher secondary bakin yami syakmat banwan syakatai kajinyalang kabang dam kam man kran hangni kalong ba tongin ya bret no ya kani kajing snow ya pher hakita ki kenhun seng namar bangitip bangidan lalaki jong ki seng ila menlong ki ba pher ngin bret no hendring ngin wan syakatai ke general meeting kemut tang na kabenta kajing dawa jong ka ko kajongi namar baro ngitip ba kino hikai school ad hoc kilong ki balasya iben ha ka sarkar ngila ki bamju perkhat na kabenta ka jing ka jongi namar ha ka perthai ka bangi im menta nia kran ya kata ka jing ki udor ki mar ki mata jing yo jongi nadu bangi sedang banjoin hadu menta ka sa bi kumju kwa banbu jing kerpat hang ni kalong ba ya kinong penyat jong ki school kamut ka ki school management committee hila bandai ki school chimen hila bandai ru ki school ki bala penyat da ka snong hila bandai ru ki school ki bala penyat daki mission ki baper ni bu ya kani ke jingkerpat hakmat jong kini ke management gamut ba kin perlait lut ya laki jong kino hikai laki don gamen sim bakin wan sya kani ke jingalang lani bakin sim benta hakinu kino ki program ki bafer jong ke federation namaladang ya kedan ha bakut ngitip ba ka jingsio ke bangiyo ke babun ke daibik na ke sarkar bat na ke management gamut ki yarap kindiat kensai tiada mat kata kumun ikerpat rit hakmat jong kini ke management ba kin ailat ke kino hikai kamon lai lu jong ki bakin yami syakmat bandawa ialah ka jong ko hok namar balada ka jingsio ko biang nila banong be ba kini ki school ki ba penyat daki kenhun ba pher kamut kinyo ya kino hikai ki batebit lada ki ban kam hadin habot